reka dukomere amashyi government ya Uganda, twese tubaha amashyi. Ibi bintu noneho mwuka byaramwe Tshisekedi nabyumva. Bene wacu muraho neza, amahoro. Banyita Bizimana Abeli kandi nje umuyobozi wa politiki ku rwego rwa district ya Kisoro. Nejejwe n'iki gikorwa cyo gutuma abantu bacu bongera gucuruza, kuko ibi twarabisabye. Kanshimire n'umutware Dr. Philemon Mateke wadufashaga kubivugaho hato na hato, umutware honorable Seruganda utwafatanya gutera iyo nduru, kuko ubucuruzi nta buhuriye na politiki, abantu nta bahuriye na politiki. Abantu bifuza kubana bakasangira ibyabo nabo bahagaze hejuru. Abayobozi turabashimiye, president n'abandi bose, Imana ibahe. Uko yabivuze gavana, abaturage bose bari bakeneye yuko umupaka ufunguka bagakora. Wavuze igifaransa, reka natwe wenda tugerageze uko duturanye. Thanks to all Ugandans, we are very happy to see the opening of this border, cross border. So I think that this will help the businessman, the cross-border businessman, and the businesswoman, if this is okay, to raise their revenues and to share the culture also, because many people reach here and are not allowed to cross the border because the border was crossed. So reka dushimire mwese, ibyo mwaje gukora ibintu by'ingenzi kuri twese. Tutavuze byinshi, umuyobozi wacu wundi yagombaga kuba ari hano, ariko hari impamvu zatumye atahagera, ariko nawe yavuze ngo tubashimire ibikorwa mukoze, Mungu ababariki nyinyi wote. Kandi natwe ibyo mukoze ku baturage ntabwo ari bya Uganda gusa, ahubwo ni iby'abaturage bose bayunagana, ndetse n'aba Kongo n'aba Uganda bose muri rusange. So asante sana, Mungu awabariki tena awaongezee Ibi bintu noneho mwuka byaramwe Tshisekedi nabyumva, noneho ko ari amatama agiye kudigibana mwuka byaramwe. Ibintu birahindutse nyuma y'uko mu 23 yigaruriye utu duce twose tw'iburasirazuba, by'umwihariko umupaka wa Bunagana mu mpera z'umwaka wa 2022, ndetse ikaza no kwigarura ibindi bice birimo umupaka wahitwa Ishasha. Icyo gihe ingabo ziri ndetse harimo n'abapolisi bose bagahungira mu gihugu cya Uganda. Ubu noneho ibintu byaje guhinduka, aho uwitwa Museveni yagize atya akabazo ariko ni kubera icyo ubundi abaturage b'ibihugu byombi badahahirana, politiki n'ubucuruzi ibi bihurira he? Ni nyuma y'uko n'ubundi ubutegetsi bwa Kongo ubwo Tshisekedi yari yavuze ngo ubwo abaturage bose bari muri bino bice bikontororwa naye mu 23, ibintu byo kwambukiranya imipaka baterewe kashi, ibi ni ibintu bitazakunda. Muri make ikintu cyitwa ubuhahirane kikaba cyari kigoranye, ariko Museveni ubwe yagize gutya arabaza ngo ubundi ninde watanze itegeko ryo kugira ngo abaturage baba badahahirana? Uwitwa Kainerugaba yagize ati rwose iyi mipaka igomba gufungurwa, ati ibingibi nibyo perezida w'igihugu cya Uganda yemeje. Ubu ngubu rero muri make, ubu ngubu tuvugana ku mupaka wa Bunagana ndetse no ku mupaka wa Ishasha, ubu ngubu hakaba havukiye urujya n'uruza rw'abaturage, ndetse hari n'abayobozi ku mpande zombi. Ku ruhande rwa Uganda hari umwe mu bayobozi ufite ibyo ashinzwe mu by'abinjira n'abasohoka hano Kisoro, ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hakaba hari umwe mu bayobozi.
bagize ibiganiro byiza biryoheye amatwi abaturage, ubona yuko bishimye banezerewe bashimishijwe no kuba muri make imipaka yongeye kugira gutya igafungurwa. ubu ngubu ikintu cyitwa kwambukiranya imipaka noneho mu buryo twavuga bwemewe n'amategeko ndetse no mu buryo bw'ubuhahirane, mu buryo bw'ubucuruzi, ibintu bigiye kongera kugenda neza. muribuka ko M23 ubwo yafataga iki gice cya Ishasha kiriho n'uyu mupaka, hari abasirikare ndetse n'abapolisi bawungiye mu gihugu cya Uganda, ndetse Uganda irabacumbikira. nyuma y'igihe baza kongera kubahererekanya ariko banyuze muri Turi. ngira ngo murabizi yuko muri Turi ubu ngubu ingabo za Uganda arizo UPDF ndetse na FRDC n'ubundi ahangaha bari muri operasiyo yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko ibyihebe byitwa ADF, n'ubundi ikaba ari ibyihebe ariko byo mu mutwe w'abanya-Uganda n'ubundi bihungabanya umutekano wa Uganda. ubwo ngubwo rero muri make ibintu hano sinzi uko bigiye muri ino minsi. uwitwa Muhozi Kainerugaba yaraherutse kujya i Kinshasa gusura Tshisekedi. muri iyo minsi avuyeyo yaje avuga yuko ikintu kigiye gukurikiraho ngo bagiye kurwanya imitwe yose ya Wazalendo, nubwo umwe mu bayobozi yitwa General Somo, ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ariko iri gukorera mu buhongiro Ibeni. uyu nguyu yavuze yuko ngo UPDF na FRDC batari kurwanya Wazalendo, ngo ahubwo bari kurwanya imitwe yitwaje intwaro, nubwo n'ubundi na Wazalendo iri muri iyi mitwe ariko n'undi ikaba ikorana na FRDC. ni ibintu bicanganya. ahubwo ikintu kiri kwibazwa niba Museveni yafashe umwanzuro w'uko bafungura imipaka, ndetse ibi ngibi Tshisekedi akaba atarabyemeraga kuko bino bice bigenzurwa na M23 babifata nk'aho ari ibice bya leta itemewe. muri make wakwibaza ibi ngibi Tshisekedi leta ya Kongo iraza kubyakira gute? ku ruhande rwe M23 uwitwa Bertrand Bisimwa ni perezida we M23 ku rukuta rwe rwa X we yagaragaje yuko ngo ari ibintu byo kwishimirwa byafashwe byakozwe n'igihugu cya Uganda. mbese wabonye ko abaturage banezerewe. ubundi bari barafunze imipaka ariko nyamara abaturage bo bari bakeneye guhahirana. bagaragaje yuko rero ibibazo bya politiki, ibyo nibyo Museveni yagaragaje ko ibibazo bya politiki bitagagombye guhungabanya ibibazo by'ubukungu mu baturage n'imihahirane. ariko sinzi ko ibi bintu Kinshasa iri bubyakire neza. ubu icyo dutegereje uko byagenda kose, reka twitege ikiza kuva ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. uko byagenda kose hari icyo bari bubivugeho. mureke tubashimire mwese, reka dukomere amashyi gavumenti ya Uganda, twese tubahe amashyi. So on behalf of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Kungwa, on behalf of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, I hereby declare the official opening of Bunagana border for formal trade, formal communication. We thank God. Amen.
reka mbashimire cyane mwebwe mwese tuba twabanye, by'umwihariko abantu mwakoze subscribe kuri iyi channel yacu, channel yanyu. Nizere ko wowe utarakora subscribe aka kanya ugiye kwita ukanda ugakora subscribe, ubundi gusharinga, gusangiza abantu ibiganiro byacu, ndetse mudusangiza n'ibitekerezo ngaho muri comment, nabyo ni ibintu by'ingenzi. Gukora like nabyo ni ibintu by'ingenzi. Reka gushimire cyane, amakuru ni menshi ya diplomasi, umutekano n'ubutabera tuza gukomeza tugenda tugarukamo. Reka mbashimire cyane, tuze gusubira no mu yandi makuru.